Nabon Savin, lim na kahinay kin inahi. Avela to ni Impact TV, Kuki channel, Chipinthei Talkshow as OC, kay ma sa imila kip ganin, lim na kahinayin. Jule, to ni ho Talkshow ahin, ga het hay dinga, ay ho Kuki film industry, legendary actor, film in hin paningkati. Lungsit chulo, 1989 hin ho, 95, kuma jule halizan 1996, jule 1997 na ngamsay le nagam, jule 2000 na very hit ana hi film heno nei ngai lo hitam chule 2001 na lighten 2004 la zon hinglen nang hun 2015 na heno nei lo tam part 2 his film supporting role apa role anala pu HAOKIP HAOKIP tu ni ho Impact TV Kuki channel studio hong ta in ke holim na zong kahin nai hon ding a hita in chule a film thoi atamin hi just het thai khare hin hi chi azong hi het film nam ta in thoin zo tengla man jong reveal hin bol tan tin ke pam le zing tu ni boy le jong chun chilai na honga Impact TV Kuki channel studio history heading a hita na tu ni ke holim na he ke ho thai na hong zin lim na kahin nai in a hi le mi pi zo sin pa KHAILET HAOKIP hello pu KHAILET HAOKIP tin na heaven film azong pa role na lain ata zong pa phata na hiding zong kaging chalal point ai lama sa penin pu KHAILET HAOKIP pu KHAILET HAOKIP hi mi pi zo si het hin na chu chantin to first introduction ga nei hite na hong pen na ai lo na family background nu la pa chule ulen out tabang bang hong hi ham sa pena choi nine sai masat pai thai da ka ke pe kum sang ni le som ni 20 February tarik nga niya hitabang pat lo pita pu sai melal kipien impex Kuki senele jokle pu khailun hong sai producer na mani anguna hitabang pat lo pita ipijin hichi Kuki senel we hole ngai ho jo si zanele salam kan pi de ke kaminele abang loin es KHAILET HAOKIP tin ki he in kapa minele upa mangsun HAOKIP in kanu minele ning huling HAOKIP hi ne ai le kana sen le kapin mun zoi le chi jang hinglip sab din mun sunga koni haus ka ju kada ping ne ai le ke ma hi dolin tu hin 1993 November tarik sob la tum ni thinglang bui na jin ka khom lo pa din prosan em sung el ka ne ka ki pai family uzai zat wang nani hi ke hoi uza pasal tum ke hiwin ke bana pa jo pasal se yang hin silong atu KWS Warzona ding project manager hi in so ke ani na athum na pasal pa so hele tun es heli na kitin IRBia tu hun sio pa to khome to a very blessed family na hiwen na ale tu nang hin focus hong pai jing kating na in so a film song tam ta kain sim hlan na a film to hi very successful film ngana hi very inspiring song hi venom ta hi ale na role hi ga na la supporting role ti so pa role na father role na la hi na hi le real life ami pa na hi to film ami pa role na la hui chi khu no na sa zo hui chi pen khu a ki hi na ma na hin sai thai de ka ke pai hi chi ka sei ma sa chen ka pien bi hon no me chu segi ka so pik ka u ni a mi ka na u chu ele nga chu le hi chi thu chim ma chu ne le hi chi chung changa in tam ta in ke ma in role kala phating le pathin nalim la na mela ni si me isla ya hi chi role kala pa le ain via an ngai hon a het do thi na dingin ke ma hi nang ma in sangan chunga na to Jerusalem no do nei mang chan tin ta na ka ki man ji an je pa da chen ka gial danin a role lai la ko to in sunga ai ma isa te tunga I role ball to a ki hit na niaw khat um ne a ki hian zon nan sai thai da a ki hian na hin to cinema chun isa te ho chu director pa direction pi du hita na diu te la I sei dung ju ya am isa te ho chi in sunga chun na ko ti ding e te anuk do ka no jo se ke ka la ki pa le nei ne ai la ama ho chu isa te cha phu ke ti nei pon na ai le na zai dan chu film ami pa pan abai za min ata wa ha za mi ti so hi na mi pa yang cha di di chu film chu ahung so ai la kat ti ai le na ki tha pat ki ai wa in sunga wa kat ta lo hi na ai le aba na hin acting na hung lung lu dan hin na acting na hung ki pat na hung lung lu hi I ja pa na ham neu la ko na ham hi lo le gol han nga ko na ham jinai zawa ko na ham chira ipi inai lung lu sa I go le lai high school ke le 1975 76 la dung chu le cinema hall dang tam tam ni ya chilai doi ke ti nga he le
hero ho dan abe sarin Amitabh Bachchan ho na so le Dharmendra ho in dan ho jiga be da las ama yo phar khat le tabang ki le ti ko ge le na ahin la ke man ka dei bang ta chu ka sang yo pun ahin la pu le thang dongal producer hi na in na lungsit na ka sanji na ama la in jaw sa le hele ilai ki ka la chu ke role kan la thi ka ki pai ahin le hi chi role na hin la na hi ptd ha nahung lung lut dan chu na hin sei ta in na ahin le nahung lung lut na hi a first film pen na hi in jong film ho chu aban ban ka hin sim hatan na first film ma hi kun approach na hin bola supporting role na la hi pidinga lead role na la jing lo ham supporting role ha itara na nong ki pat ha sila hi pule thang dongal hin iti na se ama wa ji da pha lai zun ning ti ching ko ma kun ching phei ki tin na ki ho chi yang ta ki nai sa ki ila chara mai sila he khaliat nong jaw di he tin ki ka ki pa the jing ala i pi ti ka tho ding i ti kom ding ta ama chun hi ta nom ni le nga ni mi ali ma su ta ba kha ma ni mi ai ta chu in si me pule thang chu nga ka pai ai le ama chun supporting role adinga na hin intro masat pe na hin na ai le na lung chimam nang gyal dana so main role ha anakila le phadi hi ati to bang na gyal ka no main role la ding chun ama in aum sai he ti chun ke ho se supporting role ai ti chu min na chan chu lungoi ti ka lungoi aji chu acting la ngai chai le mi atam zo hi main role hi main focus about ji win na epi zong le pa supporting role na la pa role na la pa hi very unique ta khat hi na ki pa pi ta khat ai le injon jong film tam ta ka hin sim hatan na chi chu ga he thei khat chu hi ai le hi chi film ti tai lo adang hoi film iza ta ba mong na tho do ta tu chan ge I mean ke lo jo man producer hor I ko ji wa loi le go ngai lu za la ka chin abong bong ka jaw ji a ya cho abang khat loi a result kin ke lo da ong so do ti nyon le e chila ya ka ga jaw na ho yang khu to a o ki bang lo be be a ye cho voice recording a ka jaw man ji lo ji yong hin tin na hi ti yong cho mi kin la ke lo mi ho la yong cho na ya we tin an si ji ne hi cho tu ingai lu za lu tin ka la ji ne ti a hele chun na film tho na hi tam tho hi ta na tam be se ja su na he zo za lo hi tan tin ai ma ga he thai khat su in za film kan ta do chu hin na ala in za film ka hin ta do a chu lung se chu lo hin kol hali za he no ngai lo tam lighten zon hin na nang hun a ki gol ha jing chi la la hi hui che film hin ngai sang pen nam na zaw na la hin ngai sang pen silai ka ngai sang hi abo ni ka ngai sang pen ni na to amin ka sei thil ho adang ho chu in ti ho yo sila chu tu nyang ka ngai sang thoi na ala lai la chung ka ga ngai tu ai le tu in hilaya hi actor an pin pu he ma yom ta pon pu de ma yom ta pon pu kam son yom ta pon pu ngam son pon na ama hon a role la da no le cinema ka shooting ka bola ka ki men cha da ka min ai ke lang jing ken bon hi chana ka ngai lu a ji cha to ni cha ngai lu nam ti ka gyal do tin na hilai ki ka la chu I cho jo si la chu a ji sana pu de ja mang hi adang ho chu team pui ke tin pui lo pi ka sa chu team ni hat to amani director pat a pi sang hoi za tho do chi mai yo society de hilai la hin khua ho tho a yong chun a lo pi in chu ke le hi cha hin hoi pe de di le khat yong chui ga vet ki la bon hoi su ke ne hi chi lai la chu ka le tua 2000 na ke ka henu ne ngai lo tam ti ho chu ai le ke ma da ho to chan pu gam sung boy na ji na tu ana nu lo cha lo tam ta ho mi thai lo ding mi thai a cha ga lo di tam ta hom lai tu chi mo chu pu le thang dong ngal to na ka la kho ma ama na su ni hi cho chu ai ke ma jing hi zo hi chi reality da tu chi mai ji hilaya ama in nunga ai pen pi o nu jing in zo ata in khu ta banga agyal ji chu shooting a long chot ta ka boi ji aka na dim ji hi chi chu hit mi pin ai ngai lu na ban ke jong ka gyal na khana zaw ne a hi le e ho Kuki society a legendary actor kha jong na hi na tu ni studio an hung hi mo se in na ki kwai pon ten it's a film la hi mi pin a ga he thai pen hi henu nei ngai lo hi tam hi na tu kum sang ni 20 kum sang ni anaki tho film so hi na a hi le hi film a hi role na la na khat dialogue khat acting cham chai jong le pulung se ta na hin bo ngai in te mi pi ho no mi pi ho an phale se le ko wai ma cha bo sai ti win tin kai chung le hung long hang win tin role na hin bo ngai te ka ki pe
boy ki ma di saga hi nyap sai anu hi lingkhone din na tun sungela ama chun stone crusher na tong tulaya child labor kiti ajong na tong phal oji na to sen kamuna le khat kalai gile dapin ipiti achu hichi chapang hina na to sa ham katil anu hepa hitabang hijin iti kaitin amiti lungi sipat ka koma hungin na problem so kabol thiyam veti katin ahung phat ama hungin akutit naw na koma koiting amisu na ding apal am tapun auhi mi ka su na ding auhin apain athi kona kamsang wai la ji in au mangboy jiju mi ka so pole keima laigil ga kasanu boy kin nang ko mamallang apa in acha amasa anani wangsit thila amasa to anani hichi kachapa thangwai amit na ding ken lekha sim semita hichi achu kinup tu na lekha ka ji ona boy kin pike koma umma sum kapia awa si to achapa ata pian chu hichi amit su na dinga mangboy achapa angan si banga hichi chu avet na adinga chu hichi tabang ngai lu thila anaki bol tu sim choi Chilaya dialogue tu chok chan naga tho thai demo pu boy no ipidinga chilaya hinaw hi na imangan thia na to sa hepa kauman thi ko ni kanao hi nanao ka thi no mi na so sa ri ati iwai lai isiding ja chu kanao toy na ka toy itabanga cho aloi pa mang boy ati ko na wai la kamchang iji chu nudi ta ya ning khone boy kim nu chu ajuye very piti da ha iga agela hele lung hello min na ji chu hi chi film sung so jing am ke hoi niu cha cha ka hin lai min na kana vet ji dunia chilai chu screen le ta ni ki ka ma flip tv ong be se lo lai na thup pi ta gen thai ta he nge ana ki beji ana ki thaya ani ki beji he ka ga agela ya le dialogue na hin bol to ni ga to khom hi piti de ha ka ki thang at pi he jing ti di mai in chilai very emotional zong hi na John hin say hi role like ta so ta emotional ta khar hi na minu khanin acha angai lu le azipat lo nunga akiti nga khat hi zo nunga nangin ahin ko sik na dinga pan naga lai ta naga sai ho real life a zong hi tabang hin thaila tun hi society hi changam khanaw na a phat nga ki be hi ti khat sin as is a film ho hi not just for entertainment na hi lo hi na society adinga langwa hi reflection khat hi na apho ho hi copy bol ji one just entertainment mai vet ji wa boy hi in trong si ga sei hin tin a hi le tu chan gya film tam ta na hin tho do na hi ha sa na hin to na film na tho na hi hui chi pen film cha amasa hi lungsit jullo amas 1989 ke kap lai pule thang dong al hi ga nu la kil ama hi apot tho dan ju chlai chun camera jong agia ki thelien hongan khoi hi adomin sukil role hiti action ati phale abang pol alumin abang la sin ka abang lighting ti phale chun trolley am lo ye chun kang talai chunga towin akikai hiti chun hasan tam ta puminna society adinga limlang ka ine ding chun hi ho achun anabole hi phat chu to tu iga ngele 2015 na ke kap lang ho chu to 1980 nai na ki kap mo chu ki hi dan ha chen nan chu amasalang lungsit chu lo chu ai ne ha na su piti de ha camera camera lam yalang ep halang hi jong le na abona ha sa ni a hi le nok na sa pen na film na thon la la no basa na langa hin ele zol hin le nang lun chu ele Durdasan Kendra Imphali sponsor abola pulam ginjom te puna ama chu to pule thang dongalin amani direction at pia amani na bolin hila yong chun ima ma hen lang hi yong anup chami hilai ki ka la sui ai la pu tuin masang lai film na thokom pio mi atam zo zo hi mo le ma hitan na ai le choi na ga nunggel tinga chule tu lai film hoi to hin na ga na masang lai ho to chule am talo ho to
to naga tia naga lum gel ting le nalung chima ipi kilang am ngai ipi na gel do chỉ mà sang ngày sinh họ ý gà gel đó ai na tuần kum som ý nam tiếng hết in anama so masa ấy hiti dân đam na ipi patin ka thang vậy ấy là cái gel đó cả cho tu in pu de zama dongal na cho kila pu ngam se to pu kam son to adang dang ho jong athi hoi ka ga nung gel le lung si nam dano hiselai ta in a cinema ho a hung su ting a cable la dunga ka la le athi nu ho he ding la an su an la pa la ka ve o chi pa la ya lai ko na ka to wa si pa la ya ka hi wa hita ka ma ka hi teo ka gel don ati sa ni hin khu ka kap lai win song ge lai chawang gol si ka mangoni kamen na wa in pu kam son hin asilam hin lawin tu na ida la ta win na dam mo jing ama hi platform na ke wala in to silai ta zu ama hi family broken family loi no la cha te in lama kinung le hi ta zu acha zu chan cha khanin acha le yinu chu milai to acha chu asa chun apa mu pa nai hung thai ko chi anu tu ji na khat ven lai an la son ang lai lu apa kham son ko ma hui ila chun sawang gul nu mai wanga chu ama ni jan ka ba ka mi thi lo hi chi ta bang ho reality ta banga ho na hi silai mu na chu am wanga chu ama chu in tu in hetalo mai thi chu aya chu ilung gila hi ithi sana lu ta banga kilangin tin iloi gu lo athi hoi ka ka gyal le ngai ka sama man adi sa ni tua pu de ya ma ho bang ya nam na lai hal na pu ngam se na pu kham so no director pan api wala thoro thingani tu in umhala ho society ai film lam i chan na khang to dem ti ka gyal do ni ama ho lu si hi atha in kamil lo ka na min ka gyal do kan le ngai ka sama ma ji ne ni man tu ta hi na ai wanga ai ho masanga chia ki chol hi ta wi ba sei de hom na abana zong tu actor actress song hi apa pa hong kon do in ten ai le chu film langa hi in tuin nang ma hin ko reality film langa hong hi ten ta hi puin ipp na bolam itabang bang na to na handle na bolam chu le na insum na family sung sanga hong hi ten na za izat na hi tam chu le pi ni pi bolam family cham cha na sei ke mai pathin phet hi bu na zalin sapa thum le sanu ni kan hi ata pen hi grace lai ni team hapu ge ti mtech engineer sain abana sun khau HAOKIP elites hapu samsung ge ti na ichani na pa hi athum na ai chile s salomon namin tang HAOKIP ahi in wang phatum 2016 MPSC asun rolin na kanin tuin Truzan put PhD dia kon eso grade bani to win sukile abana thangbul HAOKIP patin ama in pathin zalin December 22 jun nunga khat an kipin aniau pen mo an kipuin tuin mo phata khat thi thim ti kani nei sukile aniau pen nu hi ai Eastern in piling ki tin ama hi Saint Anthony College Shillong graduate and sign to coaching ala ina oni ahi ne ka ti bai so Esther ning piling HAOKIP hi 2017 Miss Good Anala cho hi na ama chu tu kakoma to pu KHAILET legendary actor ama chan cho he ti chu bi nga ta la na vela ka hin nei kin tin ki pam he jing family ho chule na family story chule na condition ho le nang ma na to dan ho nine zela very inspiring a hi na pathin in jong family phat thai point in ma pui jing in tin ti chu team thalenga wis ka ga bol kin hin tin ale tu in film la hong kin hin na tu masang live film ho to tu live film ho na vetting nga he ale aki na ipp ma aki na wang hi kam tau mi ni wedding dolin na tip na jong ki in technical know how jong ki in iya kai camera jong ki in ni da nga chu aile aba sanin for example le phai ke ka chu bus ti lo lo car ne ki lo chu gari ne yong tu ain su ni gari ne ni ta na bus auto ding ni alhom da hi chi ta banga chu a phat dung ju ya patin phat thi bu na ya la chu na hi chi
thil ho machinery ho machine ho zoom zone pa nai alui le ta ba ki hin tam tam ahile masanga chu acting na hung masanga chu training itabang mang na bolzi am chu training class awan chu chipon ne ten na hezong le nang ma personal gu thimai pin na bolzi gu thima hi tin kam abang ni lang music ke gal ha ku tin music a la le ta hi ding ga ni ding dan hi ta ga ni ding chu ke le ka ding ai pa ding dan na iske ka cha ke ma na chu me gu ka ki le ai le hi acting la na hung lu na hung do chu family ho ni pi sai bam in sumi and support na bol bam na kham bam ti ka family ho chun ke ho chu ka ni wa chu lo na tong ke na ai la ka to wa chu lo ko ning tha mang e ti na hi so ha imagine ai le lo kon tha mang e ti ai le film na hung zao so wa chu lai pi sai bam amang ta poi ti amang na lai e ti bam hung zao yo wa chu ama na sin a hat pe ni la na pang pon chu ki le ngam si le na ga ma khu ti cha ka a sia se ne che pon na a phat dung ju ya direction dung ju ya director pa bu dung ya om ja hi na ai hin la ya pa nang a hat pe na ki ne ya ka cha te ani lai he kum som ding nai lo ya ai hin a hat pe na ki ne ya mi khu ti cha ka ja yang yong na jo pu itin ka cha te ho ne ni ne i chi chu ken director in a pi dung ju direction dung ja ka bo le boy ama sang ka di ka ti kin na lai ji ne i cha te lo mo na chu na ama chu ka thanam na ja yang chai pu na ai le pu film tam ta na hin tho ta na in sai hon ta na hi le ga he thai ding award ta hi lo le award na sa na hi lo le itabang bang recognition award na mu itabang ba ta i so lo wa ju tu ni chanin ka mu na i chi au me ti sei di om di ya lo lai na ai le tu hi film itabang banga na to na lai am tu ai current film na zau na to na tu hi he da na hi pu kal winin ai ka to direction api na dung ju ya ka chi wa hi chu ki le pu pauling actor pa ho loi na adang dang ho jong chu amin ke hello jo na ma ho no ya chu ya nam ting kai ko ka chi jin na chu ki le pu pau ne win jong ama ading jo ko chi ngai lu thil na ka na ya chu ho chu ai hin ka het chin sat lo jong am tho ai le to present ana hin ko na role hi pi role pen apa hi na supporting role na hi aji chu agol hanga ding ai thei ta lo na isam jong ta lo I yom ta lo ina mahajon lin ta kilo wa nga chu supporting role la mahajon na ipensa na yom jin na lai na ji ta bang chu na pha dung ju chu ai le lai chu ka controversy kha chu masang lai na khan tha la pa na pa role nan pi je ta por masang chu kha be zong le lead role hi pi nga na tu lo ham chlai ka chu ka he no a chlai ka chu ke chun supporting role la ilu pen pha na chu hilanga hi main role lang ding chu ka gel lo hi a je chu ken ka chan ding a lom jong a hi pu ka tia ka ya chu na lang ge ka la chu supporting role la chu I mo yang ki mo the hin main actor lang a ding a chu thil bai lam ai hi thil bai lam lo in ai wa abai lang nga chu na lu ti din ai wa nga na role hi very thupi ta kha hi na father ai lo la pa role na la hi na role ho na film tho na role ho event na hi a hi le mi pa phata ngen role na line na role dang ho sa nga thupi ta kha in ai wa ho film event ba hi le main focus pa hi lead role actor te ni boy focus win na supporting role ho hi appreciate base and then behind the scene ga sai ding a chu editor ho cameraman hong zao hi chu na hi chong hi hezi po credit chong ha hi pi zap ngai zu hi na mi pt hai ho event va le film ka thol le actor actress ki chai dang nunglai ipp ham ti he hezi po cha film khat hong do ting le supporting role chu le ipp ham crew ho za si appreciate bo zi ngai chu na nga sai hin tin ai le pu I kheu lim na zong so ta in nang zong dal ta ni tin break cham cha ga la to break hum ki chai le nang ma hin ko sim su na chu inai pai ki jing de hena ka ki pai ai le mi pi ho zo si pu KHAILET HAOKIP ho Kuki society legendary actor to ki ho lim na chu phat cham cha na khungai ho tin no ho zo na ki chol win dang ke ni hong ki chol in ka ting break cham cha ga la te break hum ki chai le ka hum pai ki jing han ding a he
break zawin a velin na bon chawin lim na ka hin nei kin na hi inja ki holim na chu half kan nei hon tain chu tu a hi ki holim na break zawa hi ka hung chi pai kit hon dinga hi in chu le ge supu khailet HAOKIP I hope Kuki society a legendary actor to le film min thang ta supporting role an la hin chu taung hi film mau zaw na la hi in chu sun phat gai sang lovin ke holim na chu an pan pai kit sing han ai la pu ke holim na chu an pan pai kit sing hitin na ai hi le tu hin mi him kha hi na hi film soi ho hi Kuki society film hi hin pi thai hi pon na thing pa ning ke sele market a pon support a pon I ma sam lo hin isu site khana I ma hin so na ding ai hi thil bol ngai na ipi pen na to ham to a hi family ki hin so na ding ai tabang na to na nei ham na hin sai thai kan yaw lai hin lo na tong ka hin na an la tu san zo hin ta sa dam na ding in tractor pathin ap win lo chu ka kai jung na a hin la e pathin ap a lo lin na te ho dang nang ka to na ba na chu 1984 chu ala pol khomani commerce industry department supervisor in Friday in edo in the coin wang phanom te in 1986 in regularize the kau sebu hengli MLA pa in regularize ai bol in amani kalei pathin tabang amani zala hi tunya hi government a kona sumna leo khat kania tu ai district center trojan pura ka to jina ka ji ka chate ho hi isa le ka sim hian lang kanu ka pa kanwana ki kania hi chi chu hi ne blessing phata khat na chan he tin na support ho chunga jong ki pa thui saving na na to song promotion na kai na them hung kai na le ta hung hin chi chu we si ga ki bol to hin tin chi chu le ta salang hi tan na thagau lama hi ho Christian sa khu zu hi men na thagau lama hi itabang banga church hi lo le ki khop na hi lo le ho khat la nga hi itabang banga pan la na ne yam nang sai thai to ki loi khom na ho lama hin ki ho hi EC ni dang KHAILET tin tun EC sai no ke khaila inna kila su kapasu hobung ordination uba khadi ije chun kaloi ho kan yaw lai chun e ka ko kom in so the ki ti me siang mai ban ta ju na ju tui pian ni ai la kaloi hon ts bowling ati kin kapain kanun il na chun na pa hobung upa hi in na ho in ama table la din do mai cha ma din pathin thu ase ya a o lo dingai aza sa na lo din na bol di ti ije chun pathin zalin julia sa ho hian lang abana kuwa be ri ho ji nong le tu ni chani ke ma le ka su bi ka u te ho ka nau te ho no me sagi hi in pasal tu mi I so chu kanu ka pa tu e da la ta hi chi chu a o chu ka na an aging jing hi ji chu hi so chu ka bol hi na re pathin ka tam ba chen hin khoi thopi ben khari hin na me hem khat hin ko a hi ki pa om le jing a hi le na hobby si pi pi ham pu hobby sia ko hobby hi wang choi le ke ma hin lo yong tho ding na I khot ta I bible na khot ten na patong ati hi chi chu I to a ko na hele thil pa hong do asu hom long ki hom thei na a hi in abana ho lama to hi ile chun I chi ka gol han lai chun kan yawa pe chun queer kan jawin 1975 76 in KCA lai chun silver jubilee monoma is a lai da queer in area queer in KCA queer kan pangni cha pe cha ban ban in area is an ga makan pangin abani 1980 84 85 86 and ho chun Kuki gospel voice north east India kiti in kilachan puti angal lam kan no kan yaw na kilachan wang phanum ta kha chun pu sei bo sing sit IF sapa chun na apa mini in a sponsor 1980 jun tarik li ni chun aizola auto studio pu tu in the riven di no to thang lam kai na jong anomi hila chun riven tu am ta pu sei khole sing so na hi in awana riven do ya pa hoki dam dol amani ho chu to tai up ka hi na hila ya chu gospel voice ka khumu ve hila a het jing na chu apa min he pu sei bo sing si sponsor bola ka da chi we not only acting se lo multi talented ni na o zong ngai ta na nei ding ka ta sanin la nga jong lung lut khat nei ki pa pi ta hi in voice su choir ho ana za wa ja gospel choir ho ana ga za ho chu mit a het atam ta na het lo mai thai hin na ni het yu khat chu pu KHAILET hi
not only acting la langau lunglu na hin la sa artist sao in ko theo he ti cha iga 17 ai la pu society a cheng hi win kiloi khom na yong zat zat nei win nai ho ki society ai society a hi kiloi khom nai atama tam jing a hi ai le no ho hi actor khat na hi ta win mi het khat sam na hi ta win society wa hi itabang bunga pan na la na umam itabang bang role not film a hi poina ata itabang pan na la na umam na in sai the silai la hin 1993 90 wara pa de ho thing lang gam boina min na sila jon ke mata yeng yong hi victim ka hi 1993 November tarik son tum jon ka kho hi chi yang ki cha bot ya kal hai sila jon zana ka jam do na won pum jon trusan pur ka jon sila jon gari to manding bhara ka nei pu na sila jon trusan pur le sample ki ka su e cheng khat to sikin ai la chi ko ni lo ke ngin ka chi na gal jam kai ai la pathin phathi bu na ya chila ya chu aung ki u min le pathinin ha san na tam ta ayong le in hoi da na wan jong in pin I kha jong in ni da nga ke nga kan chi ho chu cycle khat bo ni la kai ka bo no jo si to ka khu wa ka wa nga chu hi chila ya akal ha sa nga tam jo pathin ni pin tu hi phai hu na di na tu na hi gari pathin ni pin pathin ka thang bai na hi sa chu ilaya chun ke yang gul chu lo in gul go he pu ti dan chu ha san na tam ta kan tu hi chu 1997 jun tarik som ni le li trusan pur ong boi na ong boi ya chun ke ho civil society Kuki khangai lo pi ki district ka pu na lai pa chun pu mang college general per se ni nei hi chu pa chun ila chun ha sa ho gen theo gal jam ho jo se om na ding in ding ha ka to na ding na ka po su le jan hi ti chun kan boi pi hi so jo se a chun aban ban ni nei le hi cha chang chi pain hu le veng ho tam ta am ta lo nung chun kiem ma ki bol la chun ne le sa di hoi la ki le di ham ti ho yi ho chu ka ki hu khom ta pu ne thang MDC tui bonga pa ho lam kai na cha abana Kuki in pi tu chan pu e pol khomangin Manipur da aphu do ban chun na tu chan pu lai pu de ma ho na pu ya pu ma la ta ta in kiloi khom na ki ni ke so ho to civil society ho to ila chu ni le sa ki pi hi ho a chu ko na chu hi chi hi ai hon ha sat nai tu ho yo si ke chun amasa kana tu da 93 hi chi ya cha mon tu an tu ka pen pi di ta kana pen pi a kon society ai kong 2000 masang 2008 4 ai ho thinglang ga ma ai ho su ila ma chang o ila zo normal si pa na Kuki khangai lom pia chu ka khial ding ho aban bana ka sima icha chu pulim khlet kalial ha pia ke bana amana chu to pu kam thang Kuki khangai lom pi president jania ama atu pi si hu ki ho loi amasanga founder cho le to MDC ni puja ngam HAOKIP le pu on khulun HAOKIP tuibong district ko to na phu do hi chu kan thai pi wa tu chang gi a society ada lim lang manga pen pi ngai te pen pi amaton a GP si cha chu kanalam kai na le ha sat na wang tam tam mi yong le ke ha dinga cha ka pan thi chu pathi ni phat thi bu na ka san nei tin ka ke le ai la society a dinga zong contribution le ta khat na bo la hin na pathi ni ma pui in tin ti si ga 17 a hi le twin film la hong ki tin na pu ho Kuki society ai film hi pi ja khang to thai lo ham main reason hi pi ham chule a khan to thai ding ha ipi bo lo nga ham na hin sai e ho hin ke sa nga su mi pi he thim di a hin la ka ga mu da na chu comment pi dum da na so is I gam sung wai market am lo wa le tu wangin hun lo wa thil su income ga chu aju na ding am lo wa le ho ya ki ju dam amun di na aju na di am pha le su hun le bol pan tam ta sumam wa lo thi hi ta bang chun hi thian lang hi la wang tu a truchanpur ke poi kang pu pi cycle aba san more ting nopel sandi adang dang ho dong nam hi chita bang hin video hole man lang video hole amale is pha le chun aba sanan pu khailun bang chun khong sai bang chun hi cha nei pa bang video hole khat bol tale tuai akap cinema khat chokap a chi le tai abana akap ding adei sa angai cha dung ju ya chu koyam khat producer ko ma chu nang hi chi hin bolo atia le hi chi dung ju ya chu
anh cảm anh rồi lại lại hô là su cái bộ lại na ban à chú sumu na le market uma a whole jong hing Hislaya company cinema hin ka mo dingal hin na khati kalanomi hi thelawang iti umalampi by hook by crook nga thea lam kai ho civil society ke pu ai ho nam lam kai ho ko hi society lim lang khat ni dingai I whole hin ni danga ta banga ahung do thin ring lampi yan le han ti hi whole lawang lo thing ti ka gele cinema hall hi ai ho block na ai ho Kuki society hoi ha chen na mun hai na sei bang cha de in na kin nei han lang lawang chun phat chom the de ji chu in ja pu nei sei ma cha concern team department hoi ji ha ta vet cha ji chu film hi ja ke sei bang it's not just an entertainment hi lo so ai ho ding a lesson hi cho film ma hi society ai bol ki ho I bol phat no hi ke tho a cha khuna ki ngai man thai yo so na ai wan just entertainment ai la ji bai serious kha lo hin chu la ki hin so na thai jong kha in ji ha ta concern team hoi ni gel hi ji skin jong kaga backup hin tin ai le tu a film tho album tho ho la a hi masang lai to na ga tia la tu ho hi wa na sam thi mong na sa tam na hin sai thai ram chom cha hi wang chu team ka sawe aji chu dang cha pe na tui ko khat tui wat khat jong chu ki ngai sa hin na ai hin la mon hi san bol wa tha la jong an su do wa sum tam tan su do na bol ho abang loi chun atio mane ke wang abol ho jo se hi society a denga thil pa itin pa cha na li ta ka pi a hin bol be be di jo ka di sa ne a hin la command ka tu sit na lam jo lo wa phat na lam jo a tun guwahati chi ning khat pa bang so guwahati gari a chu I to wal I mu yong le chun tu ne jing ka lai to le jing ka le guwahati a agari al hun le ikum le guwahati chun hi chi ta bang ding chu target hun na ding le I society choi hai na ding ama ang kisim do thin na ding hi cha chun kum so le gel dan ka di khat am adi na hi le tu try ho tu present it out na pass le present na hindong nge pass ai ho ki society a actor actress na ngai sang pen chule tu a hung khang kha ho na ngai sang pen acting team na sa pen nain sai thai de ho khat min ga pha thei ding a chu le lin chu ho loi na yong a hi so ki la pu pavlin ho loi jong chu ki la ke ho hin tu a actor actress ho hi alim mi ga ve chu ya tu a ke bala cinema chi di vet jong phat ki nei lo koi chuam ti wa ge pun na ama ho yo se la ingai team in tin na ada ho yo si la chun ka head dom chu ga se ama ho lo yo hai tai hin bol lo na hi le khan tu bien a lai ding ka ge le ai le no ho khang lai actor actress ngai sang ki ho khang lai wang chu pu de nga mang na dong nga ama wa chu to team ni hat ama HAOKIP ama ni wang chu pu le thang dong nga len sei sang a bol lo an bol ani la ka vet jiu cho ka vet ji pha le pu le thang ko gel sang na team ani ati hi ta bang talent ni khat in born quality ni khat bang chu au min tu a ho bol ho an bol ding ho long hi ta bang talent in born quality nei ngan hi ding ka ging chan hung pon tho di ka vis no me a hi le pu legendary actor ji chu alui ta khat jong na hi ta in na hi le actor khat hi na ding a hi ipi ta bang qualities nei ngai ham I ta bang ki won ngai ham practice ha bo ngai ham ai in one quality a to ki gom ngai ham ai lo wal ai my rehearsal practice ha bo jana ki theme ham na hin sai thai nam like us tu sei team ho sei dan le 99 ni ai ma ki ham bol a min ti so ke le 10% ni pathin phathei bu lo tin na ai chu ama sata hi character jong hi ba chu oya ai ma pathin he chu chi na bul pi ti tamai na ai chi a hi lo wala khulanga khun koi bham khat chun I piam khat ju kham kham man lang cinema chun pathin chan evangelist dan hong kisim ni ama la ku ti yong comparison min na ama cho pa poi ki tin mo I di wale hi chi ju society a dinga amin ji chi na le ki ka pa do le society min ji ti chu hoi ta jingya I bol wa I society wa dinga chu vet tan ta ka ngi ding ka ki ya le adi mama sa ele twin chu do khat ka hin do ding khat kal wala ni hin don lo di gang tal chala na rapid fire ta bang ai bol di ai le Bollywood actor actress a na ngai sang pen
milf numay pasal ko ham Amitabh Bachchan numay langal kun kyo khalai chun na Hema Malini ahile ne le sa na du pen ipe ham ne le sa hin en kam jong tu ye sa sa thing lang sa sa na du pen na ai itabang von na dei pen na wana hin ken ai ho traditional hoi ka di traditional dress na pen ahile mi khat hina vet ting ai pi khona vet na amai na vet na ai a personality na vet na ami vet ting a imu masat pian so amai amit kimuana ahin la alung sungwang so akimulet thei ko ale tuin pathin in chance ka nei pen la avela tha khang tha na thei khat chance ka nung pen lang le filman hong lu ki ding ka ta sanin na supporting role na like the main role in ki jem main role in Amitabh Bachchan da hung ping ki pathin pet ti bu ne jangan na ki ki thi ai le mabana hi film offer nong ki bol han na le na zaw dem chilai la chu society pet da ding le ting ke yang welcome any film hi song ready na hi na ahi le Kuki society la hi ithil bol ngaw la hi na dai pen na dai lo pen ipi ha ka dei lo pen wang hi awe sa na ko ham ka cho alol hin le ju do ni alol hin ki jo la ki pa men ju do ni chi wa da la ka di na dai pen ipi ha ka dei pen wang su pati he ni lang jang ken chi le ti ka di ai le na hin khuwa na su mil thai lo ni kho ipi ham na ki pa pen ni kho ipi ha ka ki pa ni pen cho le ka jine ni chu ki le ka su mil the lo wang 13 November 1993 ka ku ka ni ko ka ni na ka in ka ho Kuki society hung khang len ding khang tha ho film hung lu ding ho chu le acting langa lu ho chi ho ko ma hi ipi wai tha na nei no mam chu le nu le pa te ho ko ma chi so hi chi film lang hi ti ting nu le pa tam zo za nom pon na cho ko ma ipi wai tha na nei nu le pa in zong cha te thanup na chu ki het pi ana na ama wang i jaw na no i to nom jo si chu in ui pa pa mi su ki la na he nu hi ta bang hi ka jaw nom hi ta bang hi in ti hala chu ki le tu banga en jong ilaya nang mang chu pu sei mel le chu na producer khat nei dinga le nunga ham cha pa ham kha chu ilaya role ung la pen ta se le anu apa ko ma ki thum ma sa han hi hanang le wang chun acha te na anu apa pa mi san hin lan ti ila chi hoi nei ti ka ya le ai le ki pam le jing na pu tu nia lai hon pact tv Kuki channel srian honga pa chom chai ga ki holim han anomin chu le pi ding jong ka nei povin hi jong le hi memento hi impact tv Kuki channel head jing na pu je khong sai chu le ain sumi te song pi jang wang kho mo re hok sapu hi na man chi sponsor i bol hi guest sung jo si ka pi ji hi chun hi hoi hi jong le producer pa min chu le core committee thalenga chi hi kingai lu bet sa na le he jing bet sa na ka hin pi hum se tai nei san pi wa ka ki pa wale le se chunga ka chen nga rom lo pati ni tu ni ko February tarik nga kumsani le som ni tu ni ko ai hi tabang lo pi ta chan ru ko chen pati ka thang bai ai la is like impact tv Kuki channel la pu khai lun khong sai le pu similar kip gen amani le alo ha to kon produce e chi lo pita le si chunga ka mu kha lo tu ni ko number 1 ka mu lo pi ka sa ama jo si chu ka thang wa in patin ka so ya ni nei ai le ki pam le zingin pathin in namapui in tin na film bol na upcoming film na nei hanai pi hi song le an hai in lang an zau jing ke in lang an pang jing ke in ti chu kin song ka ga sai hi in tin boin ha sana i zan song le ji chu legendary actor khat ni ta film khanai no hoi na hung zawa hele na na me ai hon ting le sai ga tha le tui ze an chela hin ta bang khat ko min ji chu film any film is on role no hung ki pi pa role no hung ki pi hold do in lang na zau ke ka zau le boy di na zau te te ti chu aviala ka ga sai in tin patin phathai na bo in tin chu le a chai na hin naute ho khat jong hi naute ho ti le kai ding jong ka u te jong mai thei tan tin na pa ding an naute hi zinai ding ti thu jong hi akisa zam na hi chi chung chang thu a hi mi pi ho chu le reverse ho ma pi sai nom ne kali no ya veli ke ma KHAILET HAOKIP kaloi no ning chin HAOKIP em song ge la ko ni ngai lu tim na le
iti impact Kuki channel mangsa in na hingwa kaung tawi ahung long ding Mars tarik somnani apart so baro jong tiwin 12 nun le em songel isi church a Reverend Seijalam HAOKIP area person em songel in hodan thinga kichen na kasapa ta pen chun kho hau Elias Hapu Samson ama jine na chung cha nga hin isi impact TV va ngai ho zo si lung se ta hi chi phat la ma chu yung pi wa kasapa le kamonu ngai nei ki ama ni kichen na hi wang thum pi dinga hung su ke ding pakai minin isi channel hi mangsa in apa KHAILET ke man hi wa ka hung ta le hi ka pai department ken zong avelin kain sai kinin toin sai bang chun pu KHAILET achapa ta pe na hi in mi pi zo sin ngai lu ve sana na chiu hitin na zaw hitin wang bo na de pi hitin na taw pi thi su kai mai zong mi pi ho zo si poma team ne le prayer ka se ti pam le zinga hila putu ni ka holum na no le zing na zo kan se patin pathain na bo in film zo ha thon hin tho kin in lang role ta thu pi ta zong hin line lang chule na to na in sum iza kai pathain in phathai bo in tin chi chu core committee thaleng le producer pa thaleng a wis ka hin bol in tin dunia ding in ik holum na su hi chan hi na chai ta hi te ka ke pa dam so ni nang zang dam sel dunia ding impact tv Kuki channel Chipinthei Talkshow hi chan na chai ho tin chula vele hin ta lang dunia ko chu pu KHAILET HAOKIP be ho Kuki film industry Kuki society a legendary actor film tam ta ana tho do ana min thang khat hi in dunia ding ka ki holim no sen hi chan hin na chai ka ting aban ting le itia ki holim na guest ha mi tha to vela khong kit ka sin dunia ding hi chan in khum khana ka hi nei mun tina hi chi so ve zo sin ingai dan i phat chum pin ho igel kho dan ho comment le feedback impact tv Kuki channel official website an hin pi thai hi dunia ding hi chan hin ka hin sa in mun tina hi chi Chipinthei Talkshow ve zo si mang pha